National Working President ka National People's Party James K. Sangma ula tho ya Menteri Rangba ke Jela Odisha Mohan Charan Manji banujar lor ging syo Pastor Pipin Bihari Niak hadem khal hakasti ula pha aga arho artarik lalangkat arhajar konriu unalam ken pipi plong ba ka ege bala jai ya wei unalam niam ula syo hakmat ba haka sautarik lalangkat arhajar konriu baru ladawa ba Menteri Rangba ke Jela udah bentuk lar mardor ya kan jingjia hak stiu James ulong ba Menteri Rangba ke Jela Odisha udah bentip ba ka bor ka syong hak riti sensyar jonggari India hak ba ka jinget ka dei ka jinget ju brusimet bala radon gano ka jumbakla kadon ka ain ban bisyar kane ka jingjia la panja burom ya ke Jela Odisha hak Jela ka badon ka syong suk syong san hanrei gane ka jingjia la that madan hakmat kari namar ki Kristan ki im ya ka jing im ka badon burom kane ka jingmi pajba bakin sim ya ga ain hakti tang nang menta ga jingai ga jongki kalon ga bomla ban pediang kadan ga ain ai ga kibor bari pe kin toket ka ai ga balaja yo Pastor Pipin Bihari Niak kalong ga ai ba amla ban pediang unalam ken pipi rok milanti ba Pastor ude ban yo dala ga jong ga hong la tho hakasti kola pha Menteri Rangba ke Jela Odisha